سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu. Kini tiba saatnya kita harus melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga besar calon pengantin wanita, keluarga besar Bapak Saifuddin dan Ibu Epon Julaiha. Yang kami hormati keluarga besar calon pengantin pria, keluarga besar Bapak Tubagus Solihin almarhum dan Ibu Nur Khadijah. Hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 bertempat di kediaman mempelai wanita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Huma a'dhamu ni'am. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para hujjaj, para kiai dan asatid,
Yang kami muliakan para kasepuhan, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, keluarga besar mempelai putra, keluarga besar mempelai putri, hadirin hadirat yang berbahagia. Terima kasih kepada pembawa acara. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada teladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim. Ankahtuka wa zawwajtuka ya tubagus sholihin bin Bapak Tubagus Sholihin almarhum saya nikahkan dan saling kawinkan engkau kepada Khalifah anak kandung saya dengan mas kawin emas 2 gram kontan. Saya terima nikah kepada Sarifah binti Bapak Saripudin dengan mas kawin emas 2 gram kontan. Udah. Ya. Perjalanan membawamu sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rasulu bil haq basira wa nadhira, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Akan adakah lagi yang sepertimu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kau aku jari kita, kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku, kau jawaban Tuhan yang menjadinya. Ayo Bapak Wawan, spesial yang punya lagu ya, Arjuna Ireng ya. Ayo Mimi Hajat,
Ganteng gagah perkasa, satria sing pendawa. Yang Kalimantan mana Kalimantan? Gawe pikiranku ya. Hoba, anggo siang. Masih bocah. Hoba, anggo siagan, siagan, atur nuhun. Najan ireng wis ta, Bu? Wis ta? Ora ditik. Wanda wisi, tapi tinggal aku. Iya, dikarenakan waktu kita sebentar lagi akan datangnya sholat azan maghrib. Dari Pajik TV.
so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the